Tēnā koe, e mihi ana. Ana I te reihi, whetū te kaumātahi, ngā wāhine, te kaumaono tau me raro iho te pakeke, taki ono ruararima te kaumita, kei te ara tuatahi te wharekura o Rua Toki Area School, Rua Pehu College kei te ara tuarua, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga kei te ara tua toru, te wharekura o Mauao kei te ara tua whā ngātai a te a wharekura, te wharekura o Mauao, Hukarere Girls College, St. Joseph Māori Girls College, John Paul College, te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo, ki tūwhare toa me Waka Tipu High School kei te ara tua Ngahuru Mātahi. Kei te tū te haki pango me te haki whero. I ona wā ka whakaitia ngā Rolling Stars engari auare ake I tēnei wā. Oh, he, kua tū te haki kākāriki e tū tonu ana te haki pango. Ara tua waru St. Joseph Māori Girls College tērā. Iwa ka toa ngā whiringa whānui I tēnei reanga, o tira tēnei wāhanga. Ara tua rua e ārahi ana Rua Pehu College, kātahi ko te ara tua rimataku mōhio ngā tai a te a wharekura. One parepare arani te ngoa o tō rātau kapa. Kei te kite I te whakamahi I te tinana katoa. Tino kaha te hoe o te tūru tuarua I te rāra. Ara tuarua. Rātau katoa. Engari ka whaitūranga ki te whiringa whaiti te ara tuarua. Taku mohi o Rua Pehu College. Kātahi ko ngā tai a te a wharekura. Ara tuarua Rua Pehu College, te a tāhua kātahi hoki te tika o taua ingoa ki a rātau. Kua pau te hau te āhua nei. That's what you want to see after a race. Engari anei te tōwaitanga e te whānau. Unfortunately, we had some teams over the start line when the green flag came up. Ko ngā whakaputanga tika ka kite I live results, ne? Hei reira te wahi tika e kite ai. I definitely know the feeling when you've left it all out there. Ka nui te mihi kōtiro mā wahine mā. Anei ngā whakaputanga mō te reihi rā, whiti tikau mātahi, tuatahi Rua Pehu College, te a tāhua, tuarua ngā tai a te a one parepare arani, tuatoru te wharekura o Mauao. Ngā nane koti te ingoa o tō rātau kapa.